Mama Vic ebutum the shop no eben we nyina se washing bay no na homa ne 0500 680 783 0500 680 783 na Dakuman brother kwami butum o Dakuman Sacred Station the shop no eben adom choba na homa ne 0244 094 793 0244 094 793 na dowenya e wo fase edit kwisi butum ni shop no any center university no ina de hwede mo na homa na 0246 601 004 na pokwa se otumase e hona na sachira butum ni shop no was certified water depot and the big government school no na homa na 0592 317 481 0592 317 481 Tema Auntie Emilia Butum Tema Community 4 Sekadi Jat Wadman Obutuo na homa ne 0540 423 201 0540 423 201 na Ashaman yawa seni mienu Ashaman krodu yanu ha na bawura mo Ashaman ho no ha ase di kan no anu ne ya me wa fa se patience doponyo the shop no wa keke in annex vaco flat ho no ma na homa ne 0543 499 035 0543 499 035 sansa na shama kroye Peggy Mami Business Center anu no wa shama ne court junction ho a Epen Police Barracks na homa ne 0243 330 836 0243 330 836 Lumba Super Papa call or Democrope get a grip and your chrono ana pe menim se de wa pom de ho sensem ekwafa entemesra wada me kanfu givers ndiro na media ma wo givers onupa ebo ne padua wakwa ne ba bia yade bia tete wo no mesra wada foni fa kire mo e wo givers server center yade bia betu ase de ma o na meka se no edi nropi na ba montene so a ebo adwuma bruta na edi kan wo givers p capsules no ye bema ne pagya ni mu ana asanjo ekire din aisa balu apai no enya adwuma bi premature ejaculation we obi nso a wonkwam a woni padua mu no batumi ne oba dimpam agora kama pam na so wontumi nyinsen wo ba kwasibo ne beka ne say infertility emu akram that's na sexual weakness in men we your bema na meka so mpam agudie ne nsani wo de bo ani 30 seconds ne wagya mu a mesra wada ma wonsanka give pick capsule bebo a ye pa wompam agudie no ne ma kwanka dia ma yesanso we give us co capsules and so boy jumadi ye pa we Obia wote ya pa oni padua mu sisi okoto antumi nsode a ma wonsanka give us co capsules ne bi bebo a ye pa wonso akokwa adu ni padua boso constipation ayamutim ebetu ase dia ma Bomodi anafa eye give us co capsules and pick capsules no numbom na obenya best results. Yesanso we give us several mester eno ye nsuo dia eno no eye nsuo dia etimesanu tumi support immune system no emani nya hoden soronko ekwitanya lobiti say malaria typhoid jaundice afinsu yo bia oyire ye aduane akofie pa aduane wontene de wanu mato loss of appetite mesra wada ma wonsaka give us several mester ebetu ase dia ma yesanso we give us GC mester capsules ebo adwumadin ye bluta na give us GC mester capsules no adwuma ye nie wayin fie wa no mo na rashes age ho aboso no ebetu ase dia ma we your ba make say o de pua aja himfie o de aboso ene abete ne wo de enapu betu ase pam wo dwonsa wote ya wa himfie ho ana ebeboa opam we your minzo a make say we your ba which is empem atenka ne bi be ma no so mu a me de jame sa aje say wonni empem atenka bia mesra man san ka bi be ma video na ye kama pa obe firi afam sanso na nsu kankan asabe efi ma himfie ho ba no give a GC mesen capsules ebetu ni nyina firi no mo de ama ubu nsa ate ye wa na mesra wada man san ka bi sanso na ubu nsa nsisi so on ebeka ne say irregular menstrual flow unsabu no
Eba na de China te kosa Africa jono. Mr. Mansanka give a semester and then the capsules. You won't so dear and your sons or capsules and the other two sacraments pena guana chrono. But now Sankabi, number 2 I said Yamao. Opa do water or my Ghana pharmacy beer and I feel license coming cast to be about Ramono. Catch them so give us no do a pebiano one Sabeka. Opa do water from a 2-way and in Penny Command 0543 222 470 0543 222 470 0543 222 470. DLFM 106.9. DLFM 106.9. And the power men come for the Ofosu Plaza Hotels and Famao. Make us say penny say, how 1 year Cassia, Nan's one fan who chromo, who never be a trading. If you want to cry, you be one crying. Go follow the name Yappy, and you already as important Honoma, a brilliant idea. What to cry go PMO? Or what was them? When you have been found to, and just as a kind of win you. Now, so thy papa will be Yana what demo near Semono. Hotel papa be dem abefilia famu no why ya we nya bi ba kwana no kwada mu empuru ka we wo pa nyasem ku enyasem kuma kura ne nso nkro nso eche honam dua nyina bobo apo mesra o enam da me do wonte no ena me kanfo di Ofosu Plaza Hotels de ama we the hotels no wa ba hu say yes papa said your penny bia won sabeka. Your comfortable and luxurious rooms. What do you say? Room when you are open ye. No fast eba. Mr. Hodi Okomupe a heaven and wadruno. So the ati abo ase pese siemo no na mpa simu pa na said the ati no na mattress no. What that's one akata to no bo ase boko na amassage o kama. Enya rubber mattress ni bio. Ye de papa fom papa bi. What dem ase no to fo kra. Eni amoton. Umpe na peka ya moto am. Edanu sumo so kama na air condition no papa bi. That's in our conference rooms, edema all conferences. Na event grounds so ho no ma kakraka. You media pesa wudi. E wodi Ofosu Plaza Hotels baby bia no. E wonderful anyhow. Kwaje ho na faso ma ho na fadi udwuma die so kwate. Yes sanso was salons for pampering. There were gym centers ahodo a obetuma kwatena na wapom. Yes sanso was swimming pools. Ewa ya so ho nyina na de ma mu ya da kura bro so ne say yesan ya nuane wo ho no mo we healthy local and continental dishes imiane pa ma pomuden ye na ya de ene abrofo de ni nyina bi e wona benya pema pesie benya ogo chese bibia wo pa bia ne fufuo ne abekwan fufuo ne katenkwan konkonte ne katenkwan aponche na mapesa na motwe na mowio na mofui nam ni nyina benya bi ewa di Ofosu Plaza Hotels wado matumi apopopa filia fam na pe achi akwan a omo do mako folidu ya watachem na afia botanso sanse na abrinso ya wahwere ase adanta ya wafrafra hanom adanta ya wafrafra ha mesra wada kwapiem ewa di Ofosu Plaza Hotels unu hu da kra openchiremu a fremperifa matrufo eso ene wano ni kama 0530 458 834 0530 458 834 and 0207 979 461 0207 979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at the Ofosu Plaza Hotels. The Ofosu Plaza Hotels, where luxury meet comfort. And a pay me comfort. First group band. Yedini ye, a third group band. Third group band. Na ye juma de ye di na do so pa.
Dwumadie bia obedi a obehia anwom wase no ya sade se besom sompa entemesra me dofo a wutie ma no pai ebia wedding bi na wahehya wo ba be ya eye bi na eba so abusua ni mu a mesra wada eye adwuma no anase bi birthday party bi wawoda na eba so wo pese we celebrate the come on the grand style na madofo feel fam nuane ebu ase a banyina akoda na full group band na yebesom sompa eno wa chense bia na wo ye graduation wasu adwuma pon ho na mobehia anwom wase a anase bia school kura na wakua wapon ho wawie school na wo pese wo graduate ti dwuma de esu ko atesa no wo pese oba modern na wo ye no grand style mesra fa nyina kwadan eye full group band na yebesom sompa eno wa che no nsonso ne hia mudi adwuma de bia no church programs monto mo sanfan fra ye na yebesom sompa school so nso ebia mo ye matriculation odwuma de bia mudi ambehia anwom no me nyina ye full group band yensa no adwuma mesra wada se kasa full group band na your quality sound your sound so professional instrumentalist obonim bibia bo kama nya fechere no phone ni bio papa bi professional ones pa na mpo adwuma den ya so ye your sound so quality sound system papa bi quality instrument mesra wada yemfidie no ebom ogegeme mu wanga sa oba pa ne yebom mawa wa behu sade ete sa obeka ya ana ne fiade atwa me na ashama market wa me ye gyinamu a na wote o DLFM so papa bi ebom ankasa etibeto bomode abefra ye wate nyamba sompa mesa Philip ana pe me chia o mete won ka che ope ya chia kwanya ya watema community 22 ba rozo mpotem ho no ma inside ho na ye hye eya ba rozo ho inside ho na ye hye ya ho ba ni 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 0541 149 741 Obani aton safra ye first group band nyamba sompa DLFM 106.9. Don't be on me one, so baby. Don't be on me one, hey, so baby. Don't be on me one, so baby. Don't be on me one, tiate, me waru babano, me we am before, me we am before.
province ya suko ajebia entia amoda ito ajebia entia bare sakeno atiate nangwaru babano me ya mi fo me ya mi fo me ya mi fo Tua Benini no Sit when you bra All the theater ne kumi All the idea kumote I would have all die on it Then on the dance All the theater ne dear So by All that one night Oh shake it fine All done all night Oh shake it fine All done all night Oh, shake it fine. All done all night. Oh, shake it fine. Not done all night, not done all night. Oh, shake it fine. Antiate, Nambaru Babanu. No, we are before. No, we are before. Any antiata, Obana, where me Februta, or no one necro. Aha, and a pantiata, Obana, necra. And a pay Yenina, we cinnamon, Nami, homeless, here, your Padeba, qua DJ hits my besum if you had a mono. Yenquete, my abap, Eddie Quaka, Tambo, so you may dear no, Etraso, Edias, me basses here. Yeriko newspaper review no more. Nhiraba Sammy B. Nordin Semeriko Swaba Ufi. Morning light, Yebama for money. Headlines no about my mind. Politics, sports, me entertainment and so. Sammy B. Them my what you. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. You cannot cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some bro. Breaking stories, yeah, in fun to hope. Sharp analysis, make us up a binso. Wake up, Ghana, time to know. Sammy B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ newspaper review. Nhiraba Sammy B. Yamama wakwaba afimena son ekwematene say yetenase na yedi kuanka tambo so dwumadie no eba ebesemo anopai na ensam ne de abo ape so say dia dwumadie on DLFM 106.9 na anopai no kuanka tane ente ebo ase 92 na asere ne abasa ne yama o my Ghana de hye hu nsema hodo ekoso o my Ghana mu a Shamo Facebook and afinsi YouTube. Me wafa asema kiese ede begusu nto ba be hu nsem ne nyina bi na watimi akenkan na ye nyina yakoye nim kama pa odwumadie nim. Na ye hye kwa krata mboso odwumadie na se am. Ya hye asem free the daily guest kwa krata na ode nsema ba the daily guest. Kwa krata na de aka ne openipa na wada o my Ghana ye maslok adwumakuo na no. Yenu ya ba ya de nyina sedina nyase mkuma kura sedina tamakru etionu na ne ho aba sembruta eka ba no nya binie na oman Ghana mpanifo kirem sei ya maame sedina tamakru etionu abanda da ne man akwanya sankwa mesomo man ana mode no ekwada masrock adwumakuwa no na mo kirem sei katafa tasom yensa e wo daily guide say yemfa nso o my Ghana de hye say yema me ko ye no sika sem ho ahwenseso wa hunu ohun se sika ba no na ni ase aka ne kafre kadwo sa na ni ase bo ne prim sa ma me ka say no ordinance akọ futuo num atue fiti foto no to edisika $6 million. Yes ka kuma o enya Ghana cedis o
$6 million Ghana sika. Why any see one time? And to make us say, Nanka na America Nanka ja, me wafase. Ochu fam sam. Na, Omega and penny for the Encrate aquafana bomanium. Na brofone say, Sediners American dream ends at Insawam prison gate. Edimika the much to say, dear. Na America enijia no etu atwa yadro no wabo Ghana krono sika botene $6 million in no obekwansa wam no anya hwe kwatwa mfinhie be yedu 10 years na wa yadwumaden aka wo ndekena se aban bi ba na o ma ne tumi se o mesoma o manya ohun se sika guo no na ye o ma ne sika o ma ne ho pepere ne mfane se mmom na on kwedi ma Ghana man huna mane eno ya sema super no pai. The delegates who are cut at the ones and some abato edwa. Nasim kumakra. Na yem free delegates ni yen koma ni yen PM ewa di custodian who are cut and the abano chirema. What is presidential about them? What is presidential about them? Kwesi Pratt questions credentials of NDC aspirant. Kwesi Pratt in some training Papa wa bodwumaden a chese nsem twere ni sesi ameka sei no oka endi semanyokuo ni mpanifo ho pa wo manyim wasoma manyokuo na che na Kwesi Pratt echiremu a na saa de hia o moya ndi semanyokuo no ma esa nansen ye hu de o mo kire Ghana man pani kwa me na me ba Malaysia miem mesumi kotu franka akwakope o man pani di bre no o kiremu amo no ede esonko pa na wo ho amunti mangasa mutu enti mo ye sure say enti o man pani fatamo mama hwe mo ho a ene sade ya mote ne yimu modem ba wo manyim suku ben po na mo akwa kire so enti mo po mampani adi ade a mo ma yanwe ye ho kra enti Kwesi Pratt ena ebisai me wofa se Kwesi Pratt sei ye misamo sa NDC mpanimfo ane we kwa we na eba Ghana mampani adwumaden a wo bo no monta na chi no we kwa me na me ba Malaysia miem ene di na ebebre wa manyim di na ebebre wase mo ankasa na de pa credentials be na mo wa nti mo ma yanwini Kwesi Pratt asembisa no we obisa credentials be pa na mo wa nti mo ma yanwina ede bia we kwa number we kwa number ede ade na declare DAF payment to MPs illegal owura bia ne den ade me wofa se yaw twerefo yaw tweremfo kirema odenkrata kwakodan Supreme Court se wanti ase say ne District Assembly command fan e beda na didi a kire MPs adentina ye say every say ye wo mensene photo a de yempotudwuma o mensene bia mu ane ye kan say District Assembly command fan ane ye san so MPs command fan enti adentina ye say District Assembly command fan ye de na di ma MP4 no Tisomba ni sade o de kwa court ama court akabia ma no sa photo no so mo de dead man penifo hu obedwa mo pa o de akọ Supreme Court se court nka bi ma no na nyagopo ya atoma wiase nyina maaman agukansie World Cup ebeto dwa nyagopo ya adoma kina da ya wada na katafa taso dubaako ewa di custodian kwa katanem ebo amane sei ekina ye nyina hwede mo wiase nyina agukansie World Cup na ebeto dwa ema obi ahu de atuam hwan na beto twa de kane South Africa man eni Mexico ono be hye so pa wekina na wa winim DLFM 106.9 Dear Passport some be run commentary on yes ebeto dwa match na time ben 4 ye ena man fan kwa CC na kana makofi akwa prepare kira nti na just say drive on maso kina e kina no drive abin ha drive na maso because Dear Passport man tell betena se na prepare kiri kura 4 o'clock na beto dwa on tena na dwa secret kura ha na time na be fa bi kwese edi ka tena se be ye 2 na ye pre-match discussions na ade ananya sa na tie nti na dwa kura kina wo be don hwere ba kope nti e be ye kura na anka betum de nyina kura ma wo mo kura anka mo fa asefo na be de wase na nka gya wadwo ho mekaka na agya wabre kura ananya sa na tie na daily guide yenko daily guide na yento aso a wo de nsema ba
Daily Guide kwa krata no anopai Obama ne say Yamfanto o my Ghana de hyanim US extradite ex-Maslock boss to serve 10-year jail term. Oh, asem penipa nipa ne pen ho asem. Me wa fa se sadina. Ye, me wa fa se be. Me wa fa se sadina. Christine Tamakru etionu na ho aba semi Maslock nsensem ye mo kire ma. Wakwadi sika $6 million in na onkwada fiase. Emfie du ewo nsanwam. No the sabe o man sika da ho no ma next time oba onfa ne sen kan bi kura. Na sanse na no da beto adwa say Romo star teacher cage for certain female students. Katafata sunsia ewo. Daily Guide ebo man no pay say o chekire ni bia o kira de. No no kura yan so manage private hostel ewo nyina hini ne ho abasem ne nyina ne se owura ne din ni Mr Eric Buanote apafro wanya mfinhia no 39 eduasan kron na ne nyina ne se school ni abaye ono ko senior high school ewo nyina hini Catholic senior high school num ena bafraketo am okirem se ne mfie no mfie du nso nko be se ne edun watwentem ani the din add the patience eye chibu patience chubu ena okirechire ni Eric akoto ahye ne so o se abofra na yina hi waya ade enye enamra nsam ne wodi ne wo hostel ho no wakaka awante ase obodidi na temtu no akwaya ntokwa ma wahwe ne framfram atena no so na ko ka tena nim de otene so ote abofra ne se na opapa ne ni so na ne nsa ode bone sere ho pasa a positive kirem say o chekire ni de anya hwe kura no anka ye say wo na wo impart knowledge wodi nim de ahye mofra tim se ma mofra ne kura jimi kura na anka wo na ese wo de abofra ne famra kwanso wo mo no sa anka na ntofom entena no so papa ne sum left and right enya ne sa intenkwa kirem de ntia oyo chekire ni na wambu ni chekire ni nim de akase akita no na watumi atena wafraketo a oyo oba so abono framfram etiwe no omache no ahwe mapa egusu a ekoso ede afa ne nsem no eho na yeto so ne yakwa ne kopie mu ewo de chronicle kwa kata na si form the chronicle ebo amane anopa yi say eye oniminyamfo Felix ofosukwache ono oye openipa wo hwe Ghana mampeni nya papa John Dramani Mahama ene na ben enkita hudie suo ewa mampeni akache mechire communication officer at the presidency oniminyamfo Felix ofosukwache akase kirem say government plot of Oliates extradition AG to meet US counterpart soon. Timikazira muchire masisi ni mfanto Ghana fo anim enche bia. Omoden krata abeka akofa akane oman Ghana penimpa na oda esikasem anom. Bechire former finance minister oniminyamfo Ken Ofoliata omma kwachene sasabi obi ade nsoa epa adwene ewa subontim wonim nsoa on nsoa eyi we trap na yedi nam nso yereche nam no yereche nkoto sese ne ade nti no omo se nchema akwhia wonom counterpart ewa US na ono madi nkoma kama openipo no eyo osoafo ohwe oman Ghana atentene no so no kura ya nso ana yo openipa oya aban lo ya penin oniminyamfo Dr. Damlik ayene amu chemze tie akwhia eya US mpenifo na kenofolata na bagana na Ghana fosika wadi owi akwatena US ebon from apa no oma mechire mu omanyim ne ho bia susade na asem no ebefa efise dwiri mode adi Ghana na no odin dodo ha dwen too much into omna mechire chirem na so aya shi bruta na ye PM ewo di Ghanaian Times kwa katanim
Na di Ghanaian Times kurakata na no pay Obama ne say over 4,000 drivers denied license after mandatory eye test last year. DVLA, Driver Vehicle Licensing Authority, as I share among my Ghana shankani to me say, J na wo shankani kwa ye adwuma na fa Ghana 24 kobra fias mdwemo no. Wa mo kire ma afie atwa mo no. Oma Ghana shankafo babro ba ye mpem 94,000. Ana wanu man tumi anya tumi kata mo beji ombetwi shan wo manyi mafiri say. Wo mani akoye confuse. Wo mani akoye confuse o mu hunu hwe. Enza mbezo mu twika okroma. Na woni akoye confuse ko twika. Entamo kirema David confuse wani de onfa twika ma ne ye ne sentire say de maso aya shibruta. Entire say na kwaye nsempi katafata so dumienu ewo de Ghanaian Times kirema. Over 4,000 drivers denied licenses. Eto muntu ntwika if you say one mani so nipa le bi na machire no ba kro mu hu no ka one ka akura kwahia kro hu hwe na niso aye no sa na sententan enti o manya tumi krata entwika wo manyim ehon nsem na abai ehon nsem na aba no aye nsempi aye mandatory se mutumi mbo koyem hwe mani so mu hwe de a mutumi twika na Ghana Medical Association distribute 20,000 life jacket, deploys 200 gas. Temeka said ye Ghana Medical Association penny for America say one a day life jacket pade empim adunum 20,000 and every one bombardier deploy a year 200 gas a crack of washe Emma man ya bojumaden galam say hu sensem ya kwatu na Ghana de hia one more me ahoto in sota na yiri fa wo mo no mo am won kurase a mode kodo na twa nso munya bi nhihye amfa madwumaden enso ma o men katabata so dimi no e wo de Ghanaian Times na de nsam yi e ba ye ebeto edwa yakua ni mo na ye mpie mu e wo de Ghanaian publisher Na Mama Pat, Deputy Minority Leader in Parliament, Emma Patricia Ejay Echema said ye, na sabro fu we nandra dana, Omagana, Domeketu abanu dini on Minyam for Alexander for your marking, or the whom you power my shepherd, you na Yasimukumakra, just a word, no. Ano adene se honkom na ebe bo wafa me bo ne simple kram omo kirema word bi wo honom na wane mo friend say obstetric fistula na sa word no ne nyina kiremu a oba bi ku a wo so na okoba ntene wanya yade bi e oba bi abofa ne befa ba na akoya how dia ba awo a Adeshi ekwa awo so enane mo mai ekwa awo so be wie na abofra ne ba mai den wa kwanya kyese ne ohaw na fi obewo na eka ba ekuro pa na aba be obewo afai aye nsempi tamu chem de we de ye very severe childbirth injury no na ba ne se ha adwen pam na botokuro na eha obatan no ya de ha adwen inde sempeni fo tumi bona ne mani o menhye pa fa ho na obatan bi kwa wo a saa tebia na mokomu no ababa nje pane atumasi ho kwan se ba ye obi kwowo a onkofa saa atetinim enteni yensema Mama Pat Deputy Minority Leader ya Mami Patricia Ejay eno de nsemi abetu dwa wo the Ghanaian publisher kwa kratanim na yakua nim yempie mu e wo the new publisher the abana wo kirem say Gomwa West showdown I will contest. I've told the MP and his shaking in fear. Captain Smart and this membership card pops up. Captain Smart and this membership card pops up. And Demka said, oh my Ghanaian Centrania.
Omanyim wayen samtana adwuma na chepa no wodin pa omanyim. Ese se oye adwuma ewo media general. Onua TV ene onua FM. E wo fa se Gosen smart brain. Just say smart pam. O kirema se de enka nkyere Ghana foi. Gomua West. Oba begina akopre ma se badwa konwa. Enti ama se ma se badwane o ho no na ho puse brim. Ho popo esi ache no osuro because him say smart ba pe obetu no. Enti smart say yenka nkyere adehia mo Gomua West. Oba aba begina say monto no so aba. Na 2028 Oma ya bashe badwani mfa ma adehia. Wane mo Gomua West no nya dwumaden emfa ensemo. Ane ho nsem na no pay abetodwai. Ayen sempi. Now police and prisons welcome runaway Sedina Tamakru. Me wafa say Maslock boss. Ne ho aba sam. The yaba fabia ne ho asem aba no pa mu kirem se mami wa yemo bobluta. Nyasem kuma kra. Oh me wafa say Sedina. Oh. Teze o match no. Yankuri mani yampiem the news center the abano pebwa mani say after Sazina Ofoliata is next. This idea omonsa kam wa fa se ba said ntina mo kirem so Ofoliata ba bia Obia no onya ho bo amra fie na Ghana fo hia no no mebun kontam moment sa said e tie bia no ma be che no e wo US. Na katafa taso anwatwe ewo the news center ebo amane anopai say JHS abofra be wawies junior high school ewo chufu atimukwa chufu plus ne mpatem chufu himane ade chufu atimuka mpatem ho no mensenem bako ka no nipa ba no ensuo do omokọ omakoto ensuo ma ensuo do omokọ e ma ye nsempi Anopay the new center eba manese finfi mantem central region chifu atemokwa inso na eto emensenem afani pa bam na meka se no ede wo no masene kura akwa ho sema anopay ede mo nsem esomwo aye nsempi o manim sa aye nsempi inso tutoto edie se ya na ekoso a atete pa anopay inso yi ede mo fa asefo yi ede kokura kodu amerika tom ekire din ede so ne do no moko Monkafra mate, ngofaze for monkafra pa. Na the source kwa kata ne ba mane pay say. Supreme Court asked to stop DAF transfer to MPs. Me wafa say yaw. Chiremfo chirem say. O de nkra da akwadan Supreme Court say wani mu yada. Ohwe na this Assembly Common Fund sika ekono. Mama mfa ma MPs no. Enye wa modi o momfa mo kura mo nna di kura nkyere wo mo momfa nkoma mensen krachefo na mfa nya adwuma mo de na di akere mpise momfa mo MP bia na ade ho sensem na ba no pai na sanso na nyina hini me wafa se o cheche ni ba ko a ono an school ni aba ya nyina hini Catholic Senior High School no mu a waka na tim fom teneso a papa no sum papa na ta so no ho nsem aba kwa kata na chirem se postu fuache no onko bu nkonta nko dance madi de ntia otu sa na mo no na call a candle to order minority tells Mahama de ko ma sheba dwam e chirem a yan kantre Ghana man pani se osra na da onfro pani pa wo no ene oda o man Ghana po mudin so oni nyamfo compliment aka no say de wo akira wo man mu na no wodene ba wo ba ya adwuma so afọ hwe o man Ghana pomudin so yi o man hyeda hu so mfa so bia sa na dom kuma ne kire ena o ma yiwe ya di ena ma pam we ya gine de bra frinsema na ma suspend we o kire mo ema Ghana fo binom e bre pa pomudin ho sensem ti aban momodin ama na ni nya den na wontea na wo fa ase kobra minta aka no fisa de wa ye no modin mo nso ani e ba ye kura ba mpam no na onya hyehye foforo no mpani papa na ni ba ye den abetu abeso man Ghana so mpa ena won sense na betodwa no pay betodwa no pay na
the informer the abando pay the informer kwa kata ni chirema me wa fa no pay sad na ne ho sensem de babia o babia aba o de ho sensem aba ya kantin ya montra ne yakuanim Fabi pia mu wa the metro lens the abando wo chirem say another pre gives 208k to Nsawam Hospital for OPD expansion. Oh, why are they pa? No one for say, Oniminyamfo Frank another pre. Must be joining the mother Shamu Nsawam adrajira about to pesos. No make saying, or the Sikabotine 208k. Where 2.8 akanisi million. Yes, Kumakra. Hey, 2.8 billion. No, diama one. So, money. Namun fan tretre outpatient department admire sabia no wo insa wo mun fan tretre kama rubi ko hono ma onye papa tena na pom de ho sensem so atimi ekonkane ade ama na no pe ho sensem aba abeto edwa Every a year the metro lines kwa katenim na yɛmfa yɛne mfa nkyerɛ mu ne akɔ yɛne mu koraa na stand off brews between Sunyane hene and afi doma hene over illegal mining site galamsen sensem ya mu kyerɛ sɛ di akwaya nsɛm ɛwɔ doma ne potem o ma to hye kɛse ya pa galamsen mu nanti no akwaya stand off enya sem kuma kura presa mu kyerɛ ma sɛ yi de Sunyane hene and afi doma hene galamsen site ho ntɔkwa na ye agye nsɛm pii akwaje nsɛm ne patakua anopa kwa krate dia daso eye de new crusading guide e de ho amanebo e de aba abeto edwa nyasem kuma kura ho nsɛm na abai the daily searchlight kwa krate na si form no kirema declare payment of common fund into MP's private account illegal. Citizen to Supreme Court. Mofa say, yaw. Trafo chim say. Samutume de. This is assembly common fund kugu MP. Na nkwa account to me de adia. Omonte ase kwante za nsem ne de. Eto ntwa ni manimu ya na so je bente sa de ya Supreme Court enka bi ma no. Hey. Na BNFT kwa kata na ba mane no pay say. Aboblosi soil contaminated. Mercury at 0.53 mkg. Nyase mukuma o. Nyase mukuma kura. Temu chirem say die. Aboblosi asase no. Ayi bibia ho. Ayi bibia ho kura. Just said ye fin ni me bia gia boss on asase no kura wura ho bruta. Inti ehon sensem na pay no BNFT kwa krata no ede ababeto dwam na kwade ase ho no man yankwa women and leadership kwa krata na yemfa ntu yese bo no pay women and leadership kwa krata me wofa ase ani din ede shila ana wode bae na wo kirema Vice President highlight leadership economic diplomacy and climate responsibility following President Mohammed's foreign visit. Nimka said ye Ghana man peni tu kwan wa ba na katafa taso mienu ewa women and leadership kwa katembo ama ne say o man peni abede akire akasa do de nsampi e de afa akanie kwan be fa so abo na sika sema konkan na afen so wiem nsa kire ye ekoso ansu yire na ade nyina no o de bon nsam e de abo Ghana man peni ba pa John Dramani Mahama eni chiche pa ba ne eye e de abo ne mapa akonkane ede ama omen te ho sensem no e na aba no anopai antia kosuwa e nyina nya menhira wate na onye okese na bibia nkonkan fa ma ye nyina bibia nkonkan pa na sanso na katafa tasenson women and leadership kwa katara ba mane say teacher arrested after shocking video shows
alleged assault on female student at Nhiraba Catholic SHS. Inti ahon sama ba. O kyerɛkyerɛ na yɛde kaka ho nsɛm Nhiraba Catholic SHS teacher ni onu kura ya nso. Oye manager edema private hostel. Abofra ba ko oye school ni oye final year student. Me wo fa se patience eye chibu. O kyerɛkyerɛ ni Alec. Apafro kyerɛ ma abofra no mu ade ba akokora mu hwe. Wo mu yede de hostel wo mo kan mo nte ase. Wapap anusuma eposifu ache no ehun nsɛm ba. Sansona heavy rains looms. Heavy rains loom. Ghana Meteorological Agency. GMET chirema se semfanto Ghana fo ne monya hoboa. Na sade nsuo na ebeto na ba no. De ahye ase yi. Ne nkumam papa no na mkwan so eba. Ene ya katafeta sinsia. Women and leadership kwakata na de nsɛm yi. Abatudwa entimo na mo ho se vise nsuo na beto na no de ne pa. Kitua bi na atoi papa no na mkwan mu ban. Sansona former Max Rock CEO Sadina Tamakro Atienu returned to Ghana to serve 10-year sentence. Maslock boss, Okodafia Sinfinchia do. That's not her dear. Weapon when someone on pay. About to be a was no Kwakata boss or no. Yan finding and fancy. Nayan translate new commo fianum. The bedin commo. Now, Madame Hobart is yam a bar and come on, a more the son of manam. Neighbor. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Continue.
Oh, when you guess it. Let's no promo. But of course, Obia, mammy. So tell where you went. Oh, about 10 years, it's so gentle when you Samanye, who betany. Since so we chat to my eventino, and the Tibia no back up. Yana took a man for crew mono, and Yabetu. What a Tadia now, why was an animal pinso, Nasubende, Cancra. The break be a fine what day, more quaba at the DLFM 106.9. It's exactly 19 minutes past 8. But yeah, with no. Anidaso Wɔhɔ Obia. Edia me jeso ya wo for sade odi wan party Nhiraba Kwadwo Sammy bi nie. Enche bia be din koma no pe ofie hanom. Nansa na no. Awoda ba ku mi ni wa me monitor na me tinsem ne akua nim. Di kana kwa diamao Mrs. Hetty Baba Aban Mrs. Hetty Baba Aban Una we CEO Edema Hetty B Creations Emo happy birthday Emo ve Yamishira opi Ena kidi yampo yanko pon Edi afiba kon Edi akanfie hon Dia kan nyina ne say yanko pon chira mu fan chira o Enkwa tenten onye che mo de Ano pay yes Ediama wo So happy birthday goes to you once again Mrs. Hetty Baba Aban Awu ye the Chief Executive Officer Edema Hetty B Creations I mean chira opi we everyone kasa husband ukunu Nicholas and Finse Obaba Michelle Sister Zella and the Fisses of Canada Omunyina mo awadapa I would just kuwe no the what I say me free baby ne buy Zella Tema no Euradua Jan Edua Fenisa Zella Tema no ya we dey buy oh continue oh ya dia kwa dia dia beko che enzo we che tuo mu a hwenti ye ntena se dai we kwakura na kire ye din na da de hobie no na kwa dia ma me sesi Diana owusu me sesi Diana owusu wo kuma se tech aya ho ma se ho na ma na abutuo and this is coming from your own husband Mr. Kofi o kire ma ne yakopon dia fe ba kwa kanfie ho yo mo a wedapa enkwa tenten onyi kire mu de na twede yampon yakopon on fan she afunu mu mapa ente Mrs. Diana Owusu a wo kumase eteka nwoma so na menya okasia pa no mpegya mfra dum fa kwa dum wa wukuno Mr. Kofi o se yemfa wo dan sron queen fan somo oyenti matupa mbesi kumasu Besanse na wo de hobie wo ekwa de ma Mrs. Agnes eye adanse matrama ponti Mrs. Agnes adanse Mrs. Agnes adanse mampo queen me friend o wa himan prisia na we free seven for the boaten o chama na yakopon de afeba kwa kanfie ho enti Mrs. Agnes adanse a wo eye himan prisia na me nkyira opini wa woda no anya nesranko ekwa tenten onyi che mu de na no peye sre de ama wo happy birthday to you once again Mrs. Agnes adanse a wo himan prisia na me nkyira opi matrama ponti kuna ni yakuna etam jamasi mampo me friend Wensi ya udasi na mkwa Ekwade wa mewafa asia ni din ade Eurabna isila eye eni bia aye Aha Din
de Urabna Isla Anibia aye Anibia aye Nangovedia and Yankopon de Afiba Kwa Canfia Intimo wada pa ya me wafa se no no ya me chira opi ene yempa mo Yankopon ya wadwene mu ama wonyanse muto nyina wonyina no ebe ye panimpa akona beso mo my Ghana sompa e kwa tenten ni wonyini chire ana wanga se wade nyina e wafa se ansa Susanna owo ekropon ana o temfa woda suko emfa ma okra enti mo wafa se Susanna ansa enti wo hya hopa Ose anka nchira mo fa se ba Urabna Isla eye enibia aye ya me nchira no pi na woda no nya no so kokura na Master P dia ba say ana peyen fa happy so day emfa ma adije Abigail Jewa aka Abi wo mal 7 Posh ya boaten dodo afro sana na hima wo not kaneshi mami poku ya boaten wo Lakeside Estate and live the entire Wednesday bonds of us of DLFM club Munyina mo ye dance listeners at my DLFM 106.9 give me 2 days and so mu bia Ego bonhira mo pa no nye munyina kase atena ni mfa nkyira mo ukwa mpa bia mo ntia masupam na onye ni nyina fama mo Master P all the way from London and what they buy so che atuama yi hwia enti sade atie bia no ye beko bebe ye do betena se na ye di nkomo na o man Ghana nsema hodo wa ekwa so mama hu hia se ye tena se ne di ho nkomo no ye ne ho nkomo na no pay ye mfa ensemo dwuma de na ye teso ne friend say Anidaso Wɔhɔ ma Obia Anidaso Wɔhɔ ma Obia Asampayetia Obayansafo so wo bunuye wonka na asam Ze mafutu sam kakre wa supeme Yo kofi omaya woman Omani ya mama na Geni baby ako Wachata ya wareni Wonsom wanini pa Nasati pa wofyo ye Yamo yembera ye Ebe ya ifuyena Omaya umano Omaya mamana
wafa Timpawa we yes na winya Nyame shira Mama nipa ya otefoa Na kwa sam ne say sika ni bere wo hoi ya na edowu afa Nyankopon hira na mani pa ya odefo ampa enma wutie ye free ankrato Batu den say oman obeye ya in fact na ofinya ne ala ana pa me fa ncha kese nkoma o di member of parliament Edima Prisia Mini Valley constituency in the person of Honorable Wisdom Robert Kujo. Honorable Robert Wisdom Kujo. Member of Parliament Edima Prisia Mini Valley constituency. Senior Mokodia. Sansana Wushen Kenny driver. Edima Honorable Robert Wisdom Kujo. Member of Parliament Edima Christian Huni Valley constituency. The wafa si Emmanuel Atta and of was we biam kuha wate yan kampa o Pristia o tie yan pa the senior man of pencha kasi yan koma metia senior man himself Mr. Emmanuel Atta wona we driver and the man Pristia Huni Valley member of parliament Honorable Robert Wisdom Kuju and the Payamisha P and the Pewajani show live on the way from Pristia and Potem Yamisha P Takwana wo and a power bedin come on, try to cool. No crepa, Sagana Maya no be ya, nefri yania. A church for a woman chefa. Sansana Ghana ni oso wo chefa na hu hia se omen ye nyina ye pia nkakra ye de Ghana man ekopiem e wo bo chacha ase so na no pai ensamienu na mpese ye hwe ne di ho nkomo de di kan ni eno na beto odwa sei aka ni panipa na oda oman Ghana Maslock adwumakuo na no na membo abanada na adwumade ba wie ye pe na okwachena US na enkra kiremu a mami waba ema de som ni kwagina mra no a emfinhia du de 3 so a okwa akoda afiase na wakopra prachiri de ya dwumaden de asom Ghana wonsanwom na sikabotene $6 million ana wamu kirem se wadi sesika no na edikan yemmo Ghana mpanifo abaso na yemmo oman Ghana ban lo yapani ana afiasoafo a ohwe oman Ghana tretre so Dr. Dominic Ayene eni Ghana mampani ne enipa omo mode anhye ase a mutu sa na moyi eni say sa na mo na mpanifo tuo no se hwehwem na bedadi papa pasa se nete na ya mami wa disikati sa de a to me oman Ghana hia sika de abo oman yi ho bra enti is about time se nipa bia obedi oman sika no ese etumeje ya de ena hwe kwa kata hodo ne nyina o malo port da valley case a ya mame sedina Christine Tamakru etiono amu kirem se sika botene $6 million enya Ghana series sa sika na Maslock wakwatena makudie nti ya Jeska enti we no to me at Nhiraba me de bia maka so my Ghana no wahu senipa bia obedi Ghana sika no se eyi amanyasam to nchen ne de Ghana mra ya adwuma gi sika na eboa mama ne tetere ne kanko no ekwa nanim eboa mama ne tetere ne kanko na ekwa nanim na eba ne sanso akoyensen na ho ade ma foforo one mesomo man enti microfinance and small loans center na ya so ya oman mu na Ghana de hye bi maya bosia kakra nkra be wa yetumi toka na de amane fa ya adwuma na tuatua ti sasika no eye Ghana fo ne bi akwaje na omantua ana me ya ma me to ya hye ana say because they say no na down and they say an microfinance and small loans center ayi twa ne tie Ghana say Maslock no enya se bukuma kra ya de Ghana fo bobosia sa abosia no ne ya de boa
Ghana form pese o mankasa ebiebie mu nnwuma kakra dantamu ne eso wasene ne abobose na ode aye ya maami said na dasa ekuo na no ana so ye na no ene se sika botene 6 million Ghana cedis sa sika ni nyina a kire din e wo manyim yante ho asem bio o chema sika na yirante no ma kire na ya maame se ko ba se sika no de bobose na Ghana fo na ntua enipa na mabobose na mo wan ana opani nya sa Sammy disika mo bi sa bosia na se nimpa ni we na wate asia se obaje bosia aya wo de document ba sometimes wo de collateral nyina ka ho e ko heba bia wote na ba sa kina wantua be che wana nya sa na te ti sa sika na wo de bosia na o mantua o mamodia nkopa sa de se na ntoma na yenkwache won ye sika because o man sika de ntumi fa ngura to pressa enti wante anche wo mo anji sika na se na mo de ukotuma e na apɛ no ayɛ de mama ho kwan timi de obi a wadi Ghana sika bia wo manyimu de mesra da momode ahwehwɛ no na mo nkyena mu kyerem sɛ yɛn papa kinu fulatan so nkyɛ o mede ne bɛba na Ghana sika bi hyɛ no to ɛsɛ o manyen sakana de boa papa prakyire ya kwan asɛi nso hu sensɛm ne ade de solve problem nyinam kane hu sɛm ne de boa monya word sɛ no kura wo mo ampa sɛ mo bɛkye na ampa mo fa ne mra sɛ woni Ghana sika amu hwehwema no ni sika na gya ne ho son wadi sika no so ara yagye ade etire din na Ghana sika ne nya bi de bobra yentumi fa Ghana sika ho emfa nto ho no mama nyofo medi nko na o man hu amane saa ene ya se medi kan no teme de Ghana ni bia wadi Ghana sika ne sɛ ye no kura mpa na nya manyosɛm guto de a na wadi sika mpa de a yenye sika na yensa na ho na Ghana ma ne bread to pro ne kankan ne kunya dodo yenji sika ne fa nko yanim asaba tasum yenu nie Environmental Protection Agency ena menu na di dwumadie no Environmental Protection Agency EPA na takwa openipa ono na ye kwankyerefo pani oda wodom anom eye Mr Delic ahyia logo aka se kyeremu a sei oman Ghana galamsey ko no oman na ko adum pempenso a sesene de okona kwaye bentum okona no aye dene opani anu mkasa ne sei bebe yadro no galamsey fo no mo kwa omba modin afa akode weapons eka ono mo ho omo wotu ahodo nyina bi kotokuro brantan akuma nyina hye omo ho ntini se okopam wo mo a na okona no waye den enuma kwaye so nkro nsu a o hye ni pampam ni kwa den pa to mu kyem se sense de aye no wombesre Oma Ghana himfo ohene na asase ne yamodia Ghana himfo ana wo mu kyeremu ansase ne yamodia aso ehwe Oma Ghana yatena yeso opanipa eda ano watakwa ne mpatam ene ye Western region o kyeremu anyamfa ntom anim sese ne de ayemfo ne nyina modawuro na enkronkro bia munkwahyem community center baabi a mobɔ modern ye bodwa no munkwahyem na mumfanto kromafo na nyina anim sei efri na ekọ wa winim na bekọ nsuom akotu galamsey ede afidie shamfan akosi nsuom toto akobom ase Ghana nsuo ne akwaye no nyankopon on tranchen na nanam abosom omunko ntontwene ye mmodua ayefo ne nyina invoke cases omo mmodua mobo modia na mo frefre kromafo ne nyina behia na magunsa na mafra na mabosoma e won potem ho nyina ne nsonsu a ho nyina mafra wo no nyina na mabodua se free na ekọ wa obekọ galamsey site bia kotu galamsey no okọ amuna ne munkun okọ nsuom a ensuo ne mumpan na mfa ho hye ensuo ne mu ne nkun tontwene ye ne sadia galamsey ne to betwa sanse na akwakwa yemu a edua munkun okwa nsuo no kwaya na ngasa meno ne nkun tontwene efiri se sadia akro no ekoba ne sa edi huni suro ebe sha de hia omutu galamsey na galamsey na mutu no me kire nse fuma gude mutu no kwambone so omu se yensuo ene ye yensase ne yatena ye ene japade no ehu beka won eba ne se obi ankwa ho bio to de basra hemfo
Obia friend na da hie nyina na mummodua bia wakoto galamsey bia no okwa abosum nkunu ntontwene eno beye hu ni suro ma galamsey ne atumi atu asente saa de beye den de ma oman o kire ma ban fa sika mfanta ahemfo na ti ana afi so aso ya hwe oman Ghana yipi edwumadie so sakobasa bandi sika ba na sa ahemfo no su kodi sika na mma kwa ma galamsey ni koso a aban ni aso ya hwe ahinsie hu sensam so National House of Chief vontu ahene ko no ntu nukura na basa ebeboa ma galamsey ni atumi ako yatu ase na opani kasa no yenkotie nnie ne nsem okan na yesa me na meka ya wi a ne ni komo akra ne fanfan Mr. Delik Ashia logo yentie we. As we do our enforcement and then our monitoring, when you speak with these galamseyers, they are not prepared to stop what they are doing. They are so emboldened that they have even ammunition on site, and if you are not well prepared, you can lose your life. We believe that the chiefs who are custodians of the lands in these communities, they have the powers to invoke the spirits in water bodies and then in the forest. And so we are saying they should call their communities members together, invoke their spirits, and let them know anybody who goes in the water body to mine without the appropriate permits, such a person should die. If you enter the forest as well without a permit, you enter, you shouldn't come back, you should die. When the people start dying because of defying the chief's orders and the invocation that has been done, others will not enter same to where do these illegal activities. And we believe if we can do this across the country, it will change the narrative. People will not enter forests or enter these water bodies and go and do whatever they want. We also think that if government will come in and empower these chiefs, embolden these chiefs with some funds for them to use to protect these water bodies and forests, it will help. However, when these funds are made available to these chiefs, any chief that will not protect the water body or allow their members or people from outside to enter these water bodies, government should distribute them with the help of the Council of Chiefs. Oh, I've forgotten the name. Government should come up with a policy. If you fail to protect, you will be distributed. Enti o chamia ni masamuka o se na wasuma enti wei eyo penipo na ya original dollar edima EPA e watakwa Mr. Derek Ashia logo eni musem nie o kirema yembodua eno na betumi atu galamsey no ase na pemi bisa Ghana ni awutie me anopai say it has gotten to that extent say ye diduabo na betu galamsey ase wo man yi mu ana eno ya asem o asem sebe say no ye de diabo na betu galamsey ase ana o kirema galamsey fo no kita akode enti galamsey fo no wa akode a ese na Ghana asogers fo any police fo akode na sa akode na mnante wani nya ne hefa na sa galamsey ni ho amukwa na sponsor galamsey fo no because if you remember na dise galamsey fo no omuni ska amade kotototo sa site no na momu no eye nipa bi na techire mo mu sika de ya adwuma no hwan mo na sponsor wo mo aso amanyafo mpanifo no galamsey no muni mo hwe ana na yefo no kura pese mutu galamsey na ase a amanyafo no ma ho kwan ani yasema mi bi se na no pai because ye manyefo no bi nyanya nka galamsey ko mba prepare to ase nanso penin bi ba won chan a okitatumi empeni te sabe otumfo tumu awro ka afo abeti tedu ba bia ahemfo no enam amanyosem ti echichiri bi mu nsa guomachi omuntumi nka omasem ebi mu no so omankasa du furu pe eni sikani brenti na mo de asase ni bia magalamsey fo se ye nsuo no yakwaye aha dwen tezi amose ye invoke cases ye numi nipa ne ya dumi a ehunti ombegya iko asema da hwanie Ghana ne me ba wo nchen fie ho na nyina ni nkoma no pai se galamsey afi Ghana nipa omade asika na ya hye ase chichi bie no woni mpanifo ya adwen na yakoya nim na bibia dam na no pai ye ne ho nkoma wate yemfa cases into galamsey ase afi so nipa omudi Ghana sika no yenche wonom na bibia nko nkan fa ma yen anopai ansa na abafra no mesere onya abotira nsa medimafo heba center eto nsa frɛ na nyakopon enam doctor adugya mfi so ema ne kwada nwuram 40 days kwayim
Ani Yankopon eso na daye kire ne sei dua ye si wei onfa ho abana ana hamane bi mfa mra maye aduro owi a omia yaresabia kakra na Ghana fonko honom enkwaja promoden timi ka sei de o my Ghana m wo pa sabia ba ko man si ne fom a Ghana fonko no enkyira mo ho atọ no ma eye medimafo ya ba clinic bra ne yeni wasem fa ma na Dr. Tam da so yade bia ne ho ntumi nsa si ya bia branch ne bi awo poku ase maira brane ensa o yade mesrawo yade ba titu bia fabra yaso ne be sa o yade kama ebia stroke na achew waist pains ukoto dwe nail pains usisi usori ya untumi ukoto antumi nsori biu anai fertility uyo bia mekasai tese untumi nwo utumi no bada nanso awo ma ne nyina medimafo back center fo aso ye medimafo ya back clinic bla ne ensa yade de wawu nkuto ne yentumi nsa ne yade wawu a yesrawo yentumi nya hohwe na wu yenkuto de bla so ne ensa yade Accra branch no poku ase maira bra ne yensa yade ne bibia nkonkan fama ahoma tufo ni nie 0244 774 282 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 0500 727 215 ya ba unche fie honom 0534050199 059340 65 they said ya didu abone kotu galamse ase wo Ghana woni mpanifo ya adwene na good morning and Saturday prophet and Saturday no agwasulia we are seeing in our spirit and darkness and a light and instrument and any area no and say you the abona wakano when you feel engagement then have to be engagement then we use Old Testament now okot Bible now then we use New Testament Old Testament the New Testament the Bible ami ko benim afos muwa okoye duma o say wait you kwadade wo kwa we ete duma no akoye untimi nye eh oya timi mo fa soja nko beye o wa samu da haro e ti Bible ka say fa wo mi soja no ye duma ma am force mo na ko ni pro kwadade ko ya e ya bobu na so bobo ni pro kwadade okwetuo no ko gbodu a e ya bobu na so bobo nya frashi yo ya dase and Saturday Yamishrao good morning. Good morning, family. Me wa fasi dola ya je waje Christian village achema wata yenti anopai. Family, diabolic dear. And no na finance na me bad. Enye adwuma. Police won soldiers for them no mo wo money. It's diabolic dem ni na baby blue. Family ni nya me adwuma. Wone Nyankopon entina ye nsemu. Good morning. Irame Josu. Yeah, Mr. Evans Mpombo ko de. Ghana Obia ya wa offers. No, me offers. Madam for visit me bisa o ye pani ana o ya. Aya na wache. Ya me Israel na baby a hetima Obia. Ya me nkano. Na wada Roma mintia ye urabo acheja akone doctor nkwetia. Right. Ni Israel nsem yenu na odi aba. Omemu happening wiesika ye panish no. Echredin. Ye ni hana woyomi njomba woyomi sika na ka yebetum de atechire o man e ko si sen aban we buy won mo na di sika wom attorney general den no ye omanya ye timu apani wie sika ye se causing financial loss to the state obi ko ti akukọ de a enu ye stealing na me ka tere Ghana mpani for hwe e free fanum na omo adi wo mo soja akọti na fio bibia betumi asi criminal offense entwamu da Mira Nhiraba edru da bia na makoma sese uhwe sika ye mpanimfo wia na ye de won kokota ne ye asem no basa na obi e kom de no kotu banche a endu 20 Ghana ne ye jeli no by 6 years na ye ti oman na Ghana mpanimfo bi no ma ye din na omohwe a besin na mira uhwe no nothing region ne babia nkwala eko school ye funde da fom Ekonja kure bi ni school danu. Next year ni ye independent 70 years. Afa mi ko galam say. Oman no yampani for na failure. Se binum na ni ye ekon. Ento kwa na nka
amanefo bi ni yen beko a nti ka omo akonkaye galamsey yentumi ntu ase politics edidi oman nye yempanifo na na etiri ntokwa ya omo kun oboku ni ade mrante na ekutatu no obi wo hwa ne odi tade dimpo oni bi twanum na totuo no ma wo yo medase pa Mr. Evans, good morning. Yeah, good morning, Nhiraba. Senior, we didn't be a casa free. Oh, Pastor, from me Desmond, the casa free, Shaiman. Mr. Desmond, ain't you on pay? Nhiraba, my main call topic now, Udika de Mayo, Maslow Penia or Machini. Yeah. Oh, Nhiraba, Ghana for and forget the Enquiries. Acquire say, Yachine, Eliminimi, and Acquire here or money, by Nhiraba. Enquiries. Oh, yeah, for your new for money. I got. They won't say Enquiries. Second, remember Galamsey for Conoso. Almost say almost the cases. About the Galamsey. I said it. Modia, Bodia, when I be judged. Nadia and Danny. Ubobia and Danny. Oh, you to be done. Massa, the only solution I bet me are stopping Galamsey when they say. You better deploy soldiers. Oh, for the no. What we are Galamsey piano. May I shoot you cool. And I know what Emboa. Well, continue to see Galamsey no kono Nhiraba. Acquire the beer war. In fact. Harding. Morning, Uncle Pong, and Tram Woffa say good morning. Yeah, good morning, sir. Hey, what fire you take you boko there? Anyamiadum. Sina no pay me yentio. Na monsue. Ya me adom ya papa yentio. Yanyamiase. Obi di $6 million. So kwatem 10 years. No bi could trap broadia, obi broadia. I'm getting 15 years. Hey, mention you that actually you was at Biano. You be born conta. Yes, sir. Biano was in your country. Me first to cry, I mean, Miss Sanami say, who won't be one soon. I think I say, who won't be any. So, whom woman has some coffee saying, so a sense, so would not be beyond. That's how woman I can solve it. It is idea about the end. I don't want to say. May say, what fire, good morning. Hello, Sarah. Our fair, we didn't be a casa free. Good morning, Patom Catherine Sawam. We didn't say. Patom Family Diner. Until then, I'm no pay. Ezaba Mesro. Dear Minister Neka, men and ya drink pa. Pacho, on your minister. No, Madame Matthew. Hello, ya, but on your minister. Oh, yeah, Juma or EPA. Why? You. Okay. You. First, no, Yana no. Na obisi kada bonte kura obi mfa enti sa yeboja na ye frɛ nanom voter for aba fante for aba hin for aba we for aba na nanom aye amane amamre sa wo be kwa haro sei besi omo de ensa gu fam aye ne wo so omo ye ofu sa enye adwuma ebeye dwuma papa yo e wo say ye kan kofa mate ini kura no ministers na omo no ye hwe wo omo na omo di Ghana sika no ta na wo se ye omo ye yu ni e be hwe a ye modua ye amamre ni amane ye gu nta ni ye bodua Ghana sika say ye happy oh okay Matias ye wo so de mu de pa ya me shop e shedin ya me shop pa me wa fa se dine and sa wo ya me shop good morning. We didn't be a casa free. We tiati ni. Oh, dance man from hoye. Na say ayi wo phone as wa kwahye polytank mo o kasa na wa kire kura. Nti ana wa kasa den kakra me yenti o senior. When they are passing every year, they are. That's all my Ghanaian who better. They are one pay you my dear, they are one of the Juma. So they are no one to the because you put there, the more post there than the air. The best I am sure, no so here. You.
Okay. Mate, yeah, that's a power with theatre dance man. Good morning. Fine morning. Hey, John Kwashi tell my boko there. Boko baby boko enye boko sa. Mate me ye pay for the omuni faso enye. But only baby. Say case you say wo hoda. Oh yeah, no me wo hoda. Bia bo. Obo biabi o kese biabi. Yeah, me kai pa. Bia no se man nso abada nso bio. Ne say up to now say sabia no o say mango bo on ma ko village e be bo bet bia nim. Yeah. The media to me there. Move simple. Because I don't know what because it's like a penny phone plan can be any sanwa. On the Kagana Bay, you okay, Indiana. Would this cover? So would you Indian, dear more? Omuni you because of a member in the minimum mutation, a cost of Mudoso, better Bukosu. Omupa member, Omudia member, so Sam Cabay, dear, what's that? Move fast to the money black. Move from you. Because of because you ask now or moko high lawyer. Now yeah the deal can we move now yeah the lawyer now or the frame. But yeah bianu there but I play the crime no cover because Jesus Christ or yebi Jesus yebi. Meda say Jesus yebi ayate. Good morning. Yes sir. Me wafa. Yeah me wafa say we didn't be akasa free. Yeah frame me king me kasa free Madina. King na pay me yenti o ye ko bodu ya ko tu galam say ase o. Na almost dia. Na o say wafa. First nunca enso bi wo wa owo na edem. Owo no na ehwe enso. Say China fo ya chi wo mu nyina we. China fo na we owo ni nyina. O ma wi wo mu nyina. E na sem pamchan na kura de o ma se atu dada. O ma wi wo mu nyina. So, enti dua boben. Wo ma bobo dua wo mu so ka galam se no. Eza mo bo enye. Ayunfu yi na ejira duaboy mu egusi na wo mu kan enti wa na ekojira obodua no wo fa senior se wo mbetima tu ade na se a ohini bia wo ba bia na asase du okay ayunfu no wo mu shutu wo mu ana wo mu trete wo mu yo so ati say okay wo mu yo mu za because ohini bia ni wo obi baba wa asase so a onya we yo onya we kra wo beti wọ́n fún kí 20 be ka kiro na wọ́n ma ja we nu wọ́n se wọ́n ko bodua me da se ene wa dwen cha no pay wo de asoma ye pa me fa me value fan na caller na me fa afrafo dwumadie no emfense visa make ka say ni hope fo gina me konso a wanu metu me na wa be kire ya pomuden ho enkomo ne ade na ya boye ho ban de afri nyare wa ho. Good morning. But good morning Wafa Sammy. Oh senior man himself Mr. Dixon Bada ko droba achim edukro champion pay ma yenti o. Na mimi sila moni aduna pa mbomba Kristo na mangana. Madam na enya ni mtiese we bisika no. Ni yes ndo na mede anasi sha na se loss. But ni pe bi o wodi ni se no. Ye tse no kwa na ke ka tse na se onnem 1 year kwa enem gu afi. Tanka sabe ebusia na adinti enye yes ndo yempa bo ne se money ni echima yen ba bia ebeto bia mo fa ho asana so yen afi so ni tu galam se ni ebefere abosonfo no wo Ghana wo tetel ba so na nam yen chen but on fe adwumadi bia anhye ni nsa ya onye eno no kwal se yen nyentum ni se nsuru yo obosom ni se oba se osum omanga no ni se omanga ni fe adwumadi bia anhye ni nsa ya ni se yo obosom ba to onye na se o fe adwumadi bia anhye ni nsa ya na so oye nso ya owi a hina kwa akoma na nase wona net nti gi se wo di dwumadi san hye ni nsa na oya wo so wo de abugade adan akọ nti ye besere sa akwan ni nyina no so emwa yen omanga na no sebe omampan no fo ne ade no woni ahemfo ne kasa na woni MC fo so akwatena tena wonum sanko fo ni nyina na won frɛ won na woni won hia nyi bi se ekoso ya wo yo hena oni de wagidi wote na wodi nyina mmela na wo hwa o mmoa ma gala meze ni yentu ase ibeti ase MC so omampan eturi so nkwatena won bi se ekoso na wanfa kwa papa so ya won so magina adwuma ebe fini sem na abua no bia wo se meko ha meko yese meko ha meko idwuma abua manga no ade na bebu aye me das me so me da se pa me wo fa se Dixon Bada ko droba ye good morning. Good morning. Udina bia ka se fro ya me last caller Kasha so me na sectura oh me ka se Franco estate
Focus on Dumasi. Okay. Pachai, focus on Dumasi. Better. Yenti wana. I want me shop ni. Na Lumba Supana ya kwa saying. Yami adum yenye bi krent o kan so munye di bebre na say the others na ya do so say Ghana for say insurance wo mo. They say Lumba Sufa for na nye nsuo no bebre won. Omunye ni bebre because others na sisa am confo penny boom yenye ma wo mtia ma so ebinum right mi ho pa. Mate panti mpenifo tie nti omba de adodo na ba why. Me da so dem na. Ma yenti o. Me pacho omanga na mu ha no ho. As a politician some dey adwin edi agro. The reason is that si mami aba yachi na ende ye ne kotum keke ana opani ba nso kakra to ye me nkofo bi tika so akwan so fitinene na nsa kraso akwan na blocking car sisi akwan street lighting ti accident si wotema boto we no so ade ne de sika $6 million a ebetumi aye bibia mo man no ye frɛ omudi we yato awie omunyi sika man omu wi akenoforiata ono so mu fa ne mra na ono be bia hye bia onkotwemra efi se enye easy sa kana mai brepa opani ushen krenkra ni bia se ekola ni bi da so tete form am ko school aba ne yeto ne sen e na monto mame we do intellectual ne be dia da wo man mu ana be sre se betumi a o se Ibrahim Tuari wanko school ahibia we ni oye ne man e betumi a me ni asojafo ne aposifo wa Ghana omo take over the country na mine nkoso Tuari baye no wa mekumo bia o se no agisika no no de yoma ene hwene ayiko Burkina aya hwene hwaye ene Ghana fo bebre ejo ne ko Burkina edi entia o man we ye free ye wa agudie ye obi bia o black gold ede ya de ye ene obe wo obi obo politics ma within a short time no esi abrosan ne yire ne makwa brotire ne makwa international school ade na modi adwin di agrosa yes enti sa de menuan ma oman mu mumianya abato na yen hwese omwetumi amuvu for ese ne omoye no na opani ba medas nyame nhira obebre me so medas pa na sa kira nyame nhira opi sa no pe wadwen kyere mu ohwam pa mu donso enti Ghana ma ne de me de made ka kandada o wo ka no kra na ohu aye hi ade ama se bi nipa bi omope kro no abo a wonti omunya kwan mo no na ye wo mo ya nanso wo ye den kra ye beka ahomane da so ehuru nanso make say DJ Omario ni jina me kwan den every say ni hope for na nya tena se man so mba pa me sum left and right to some kakrewa eja magic asafire ne de apomuden won kyerekye de abraye nti no ye ba moden ya ne de masi afrafo ne sere ehun sa ahomane me anu nyina brink ba ye ntumi mfa mfa ncha me pa ye bread ye adwuma enyi baby akọ oh my God, any baby akọ ye cha de ne ye de ne enti e be sere mo ada wonsam oyin nipa ye wa fam de me fam de Ghana ni a uba Facebook no so ne YouTube a hwe videos a me mama ayi afa say ma ka se de ato so be se de o ma ye nsase se de o ma ye nsu ani e de adea e ka say enti monso nti sabe mon koma di fru pente no nti montu menwene Ghana da che ho ana enye o Ghana manyafo a moni sika wura galam say mu bia na mo cheche ahiafo ma e ko pa che soro hwe mo why ayemfonso amotonton sase ma ahiafo ma de tu galam say we na otenchen na wasanso akwafa say ya meche no ko pon hwe o enyina je san ya bra bo ne yafa Ghana kwana nim amanyonia ya de Ghana sha on sase mo man ye ni yie no mesna wa da sabe ma adwini nya adwuma na je Ghana ho o le son kwa ye na Ghana man bo a musika no de betena hen Professor de abrofna ye mo man wo yada na otu kwan akwara man akwasa ho yade le ka hunu nyansa ya wodi ya nkanya otibia ni aka akra ye bedi nkomo na me yade be free kira ko no na me de nka me ne abrofno be kasa no betie me de a ke free na ko Ghana pani bia ba man ne so ba be si den yeso mo mpa na manam na Ghana ha onya assassin incident ho obeye business amane nya ne ho mfa na Ghana wayare na okwayare sabia mo mbon back to the sender omla ne kuro mesa ne ho yade ye nyina ye we will die here ananya sa we will die here no bia metina ne kuro no ma ni die ebe bo ye nyina ana pa me de wasi then sisa metina mo ma DJ Hitman Sana mo fa se ma kese bo aye Bismarck ade dia passport ba so mo dwumade ni se sana mo fa se DJ man o te kire na service Coffee Taylor champion Taylor be ma
Asroja on to take no pedi dwuma de sunku we no e be sem wo e dia meji so ya wo fa o se de the one se want me ka ya me ya doma e me pam ye be hia nim ya base na want me ka ya wo fa ma yira e won sesem bye bye